Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam večer. Kao što smo to jučer i najavili, večeras u TV Bujici ekskluzivno razgovaramo o tome postoji li u Hrvatskoj telekomunikacijska mafija. Moj gost je telekomunikacijski stručnjak, gospodin Mislav Šutalo. Po drugi puta u TV Bujici, dobro večer gospodine Šutalo. Dobro večer. U uvodnom prilogu ćemo pogledati kako prolaze kolege novinari koji se usuđuju objaviti možda nešto škakljivije o ljudima koji su povezani sa velikim korporacijama. Pogledajmo. Poštovani gledatelji, s nama u društvu je gospodin Ratko Bošković, ugledni novinar te donedavni zamjenik glavnog urednika Biznis HR-a. Naime, ostali ste bez posla jer su vam novi vlasnici priopćili kako zbog vašeg nezavisnog pisanja nema oglasa. Možete li nam nešto detaljnije reći o tome? Oni su meni dali otkaz i prvo su rekli da je to zato jer me ne mogu plaćati. Ali to se vrlo brzo pokazalo poslije da nije istina jer su na mojem mjestu zaposlili drugog urednika, isto kvalitetnog, isto s podjednakom plaćom. Tako da sam tek ovako iz razgovora razabrao o čemu je riječ kad mi je direktor rekao da naše novine jako skupo košta naša neovisnost. Drugim riječima, Biznis HR nije mogao dobiti oglase od nekih oglašivača zato jer smo mi valjda o njima pisali ili smo o njima pisali loše. Kakva je razlika između rada u redakciji čiji su vlasnici Šveđani i rada u redakciji s vlasničkom strukturom ovisnom o moćnom oglašivačkom lobiju i stranim korporacijama? Pa kad su ti Šveđani došli, Bonnier Business Press, njihovo je glavno načelo bilo da je oglašavanje u novinama i sadržaj striktno odijeljeno. Oni nikad nisu htjeli uopće niti razgovarati o tome da se neki članci plaćaju recimo oglasima. To uopće nije dolazilo u obzir. Ali ja sam im odmah na početku kad smo u taj posao kretali rekao da to u Hrvatskoj neće ići tako, da ovdje novine jako ovise o oglašivačima, odnosno od prihoda, od prodaje oglasa. Oni su rekli budemo vidjeli i na kraju su zapravo i propali i otišli. I u EPH gdje ste bili jedan od vodećih urednika, doživljavali ste velike pritiske zbog nezavisnog pristupa novinarskom istraživačkom radu. Je li točno da su na vas vršili pritiske primjerice i zbog kritičkih tekstova o poslovanju Diners kluba koji je bio jedan od većih oglašivača? Bila je riječ o tome kako je bivši vlasnik Dinersa stekao u pretvorbi Dinersovim novcem. Taj oglašivač je jednostavno povukao sve oglase i taj tekst je objektivno nanio listu štetu od nekih 6 milijuna kuna. U EPH se ne smije pisati ni slova kritički i objektivno o Agrokoru i Todorićevom carstvu. Zbog čega? Veliki mediji, visokonakladne novine kao što je Jutarnji list, oni naravno jako ovise o krupnim oglašivačima kao što je koncern Agrokor, kao što je recimo Adris, kao što su neke grupacije. To je doista jedna tako simbiotski odnos u kojem i mediji doista ekonomski ovisi o oglašivačima, a i oglašivaču je potreban medij. Prema tome tu je nužno realno sagledati tu poziciju. Predsjednik uprave THT-a Ivica Mudrinić posredstvom oglasa osigurao je dobar glas u većini medija, iako na rad njemačkih monopolista i njega osobno postoje ozbiljni prigovori. Što nam možete reći o tome? Pa to je još jedan takav veliki oglašivač koji daje ogromne novce za medije, ali koliko ja znamo najviše daje novaca za prvo televiziji, ne? I sigurno da nemoguće je da on nema utjecaja na uređivačku politiku medija. Treba li se predsjednik Ivo Josipović odreći usluga svog kompromitiranog savjetnika za gospodarstvo, zapravo člana savjeta za gospodarstvo, gospodina Ivice Mudrinića? To je naše večerašnje referendumsko pitanje. Možete, dragi gledatelji, odgovoriti sa da i ne. Gospodine Šutalo, o toliko tema možemo pričati da ja jednostavno se ne mogu odmah sjetiti odakle da krenem, ali mislim da bi naše gledatelje jako zanimalo jedan vaš istup u Biznis HR-u o kojemu je govorio gospodin Bošković u uvodnom prilogu. Naime, radi se o presudi Vrhovnog suda protiv THT-a u vašu korist, koju HT nije priznao.
Možemo možda to pogledati Pa ne, da vide naši sad gledatelji. ako govorimo o Biznis HR-u, dakle to je ta novina gdje je gospodin bio zamjenik, odnosno pomoćnik urednika, ne znam. To je novina koja je prenijela činjenicu. Dakle, to je novina koja je prenijela činjenicu da sam ja na Vrhovnom sudu dobio spor protiv HT-a. Radi se o sporu o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Tu informaciju nisu prenosili drugi mediji. Dakle, o tome ćemo pričati nešto kasnije, ali evo samo potvrđujemo da se radi o novini koja je prenosila činjenice. I u vrijeme kad je urednik bio gospodin Bošković, čisto da povučemo paralelu sa uvodnim prilogom. Recite mi, vi ste se često oglašavali uglavnom na internetu proteklih mjeseci i kritički ste donosili vrlo povjerljive i tajne informacije o, u najmanju ruku, sumnjivom poslovanju Telekoma u Hrvatskoj. Ima li u tom slučaju, kao što ste navodili u svojim objavi svojih informacija, korupcije na relaciji visoka politika Deutsche Telekom? Dakle, povod za ovu današnju emisiju je jedan flyer i nedavni post koji se objavio u svom dnevniku na politici.com i na Papar blog HR, a kojem je neposredan povod bio tekstovi koji se pojavili u medijima, ali vrlo cenzurirani u Hrvatskoj, da je došlo do istrage, da je pod istragom uprava Deutsche Telekoma, dakle u Njemačkoj, predsjednik uprave, zbog korupcije na Balkanu. Dakle, zbog toga što su oni korumpirali kompletne vlade na Balkanu prilikom svog nastupa na ovom tržištu. Sada, ono što bi tu trebalo objasniti malo, reći kakvo je to tržište na kojem je nastupio Deutsche Telekom i ostali telekomunikacijski operatori sa njemačkog govornog područja. Dakle, oni su nastupili na tržištima od Hrvatske pa do Bjelorusije. U razdobljima kad je recimo u Hrvatskoj na vlasti bio Ivić Pašalić, recimo dolazak Vipneta, zna se da je Ivić Pašalić sam čak dodjeljivao tu koncesiju, da je bio uključen jedan većini list u tu priču kom se tada nije znao vlasnik i tako dalje, da je nakon toga došao Deutsche Telekom i tako dalje. Dakle, to je bila klima na tom tržištu na kojem su oni išli nastupiti, pa sve do jedne Bjelorusije gdje je danas, ja mislim, Lukašenko na vlasti. Znači, ne možete vi nastupati na tolika tržišta i uvoditi red na tim tržištima, nego jedini način da pristupite na ta tržišta je da se prilagodite tom tržištu. Ko je u operativnom smislu bio glavni čovjek u Hrvatskoj koji je zapravo bio i protagonist koruptivnih djelatnosti, a kasnije nagrađen pozicijom vodećeg menadžera? Je li to doista gospodin Mudrinić? Gledajte, u tim trenucima, ja ne znam što se dešavalo u tim trenucima, ali ono što znam iz svojih razgovora koje sam vodio sa International Business Development direktorom iz Deutsche Telekoma, s njim sam razgovarao nakon što je Deutsche Telekom došao u Hrvatsku. Dakle, ja sam postavio njemu nekoliko pitanja. Moje prvo pitanje je bilo, gledajte, mi smo svi očekivali dolaze Njemci i kraj sa kriminalom i korupcijom. Znači, naš stav u to doba je bio da na zapadu sve štima i da na zapadu nema korupcije. Dakle, danas vidimo da je došlo do sprege između velikih multinacionalnih korporacija i balkanske mafije. To vidimo kroz slučajeve Daimlera, to vidimo kroz slučajeve Deutsche Telekoma, afere koja se razvukaju. Na kraju kraja vidimo kroz slučaj Hypo. To je jedna zapadna banka od koje niko ne bi očekivao da će nešto tako raditi, ali tako se nešto. Dakle, ono što su meni u tom trenutku tada rekli, nismo došli ovdje urediti vaše odnose i vašu državu, to je vaš posao, a vi ste njega tamo postavili, vaša vlada ga je postavila, dok vladaju takvi uvjeti na vašem tržištu, dotle će on biti predsjednik uprave. Vi ste bili tada, kad su vam to rekli, bio sam tada visoko pozicionirani direktor toj kompaniji, znači zadužen za izgradnju mobilnih mreža. Ja sam dostavio sve one izraske iz novina njima. Oni su rekli da oni to sve znaju. Oni treba to njima dostaviti. Moje sljedeće pitanje koje sam njima postavio je bilo u vezi s drugim članom uprave, kojeg su oni doveli iz Njemačke, u čijoj biografiji je pisalo da on od 45. godine živi u Južnoj Americi. Razumijete? Pa moje pitanje je bilo, gdje ste vi našli čovjeka iz Južne Amerike da ga dovedete? I nikada prije toga nije radio nigdje izvan Južne Amerike. Dakle, njegov prvi posao u Europi je bio kao član uprave Hrvatskih telekomunikacija. Rekao, gdje ste tog čovjeka našli? A oni su meni na to odgovorili, pa i vaš Mudrinić je došao iz dijaspore. Razumijete vi logiku? Kaže, pa to je, dakle, to vam govorim da vam kaže do koje razine su oni podilazili